pastors. I'm telling you. Yeah. Yes. Riu arakiona wega ni tondu he kairitu gakazi ni gake. Nako aikoretwo kari guku guo. Akifurera. Arona gakoya atia. Agateithie nigetha akarugamirire hau reception iyo. Yes. Aikare hau. Yes. Riu the most unfortunate thing. Niati kukandi kwori kaire tukaure ajira kena kindu makabutire I think kabutirwa kindu aka Wednesday kana Thursday last week na akijira kana rutite wiki 3 no thini wa wiki icio 3 ri ni kararehete arume atatu tofauti magoka guikara hau. Yes, how reception makaragia hau gatika kirutaga wira thairia gatari busy makaria aleka kazi ni gake one great mistake nakararehete arume atithiri tena mondo kandu haite ikoragwo haria reception. Yes oka ndiri arerirwo ri na ikirwo ibuangalia videos cia muthenya muna CCTV wakana ndu kaingi na kaingi by the way ona we ukoragwo na guku thiini kana ringi ni ugithire thabari wabici no ira operate. Yes, kumbe gaka nako ni kare arume moka kuhuruka hau kana CCTV by the way akona mundurume ucio by the way na ikara hau itha. Yes, na rimwe ni karate attention by the way gakamba kwaria kabita gutigana client kamba gakiaria na mundu uria wako ni na marathe kamba ithe ati nginya kaima mwana ugathi kumura wifi. Yes, na mama kenete agicoka ri ningi akiona ningi no he ungi ningi woka ati na wa gatatu arakavuta riu akavuta Wednesday ri akavutiria ka Wednesday Friday ri ugikiuma report kuma rugongo ati ndangiteithia mundu arane ogodu kia mbere gwetereire ambe ahurirwo ni tata we ndangiteithia mundu ndare aguteithia ciro wao no tata we arathire kwe nyina kumwira ciro arandikitwo ni Kamau aria amuvutire ona ndanareka nine mweri aramwakiuzire ati ndarutaga wira wega ukarigwo atiriri. Yes, ona konokiri ona konoki. Yes, tikuga ati andu anyu makorwo mari oru aca no ni mari kabisa kangi marehaga gatari kega especially warikia kuma incorporate thiini wa maundu maku ni heka entitlement magiaga tondu wona kangi urio kaukorio huyu ni nani ni friend yangu na anafanya nini hapa. Kwa nini unaniuliza? Kwani wewe ni nani hapa? Wewe ni nani hapa? Hapa ni kwa cousin yangu. This place belongs to my cousin. Hapa ni kwa kuzo. Na naweza kukuchomea uende hata wewe. John T ebuka hapo. Ebu kwanza nini? Shuge huko mnaekanga wapi? Aleta John T ayo sai. Aja gabo butari riboti ekaiba rugongo ibire rugongo ndogeteithiria andu anyu we riu arajiraga na stress boro amwira niki we. Yes, hari biacara iria ciothe ungikorwo ngiruta ri one great mistake ndio ni gutuika ati wa incorporate relatives ni kuriaga by the way kwi biacara ithiete na mbere muno because of them because of those relatives by the way ni kuri mundu igwa akwira ati nie na my brother kana nie na my cousin tuturite uguo no namba nene ya biacara icio they don't move forward. Now aria uiguaga maita maingi makiuga ati biacara yakwa ni tunyitanire na my brother kana my cousin ukoraga maita maingi ni kwambaniriria mambaniriirie tio hau not eterere watuka established ati ni aroka gukuria wira agiuka kuria wira established akagea na kindu gitagwo entitlement na kiburi na ukaigua nginya manager wa uria wandikite na uria mutuire murutaga wira nake ni aramucogeria akimwira ni akumuchomera kuri riu kwa boss azomera manager by the way kwaja kuma hirio ni wabagia kwa kunyita mariboti tunyita mariboti mawira uri urathie. Yes, ni uri andu amathirite ndito. Yes, amwirie we andike we ati oro wa stress how I bought him 3 and told him drink and be happy. I saw him aguka nayo ya odojo no amu magoro-ini. Yes amu magoro-ini tondu ringi na ringi by the way kwi andu
they are victimized. Yes ni undu wa kaundu ta kau no kona wira urathiaga wega ukona no ambiria kuhingicana wageria kuriria niki giratuma uhingicane ndungirwo araje matiko marega especially ritajira mundu arehete boyfriend yake na ti boyfriend yake tu ararehe ungi no ungi na ni reception koguo uria client wothe akigira roka gakora he mundu gatirakira ma boys maria kanyua na moke kumone haria karandikirwo wira arajirie mari matigagakora matigaga kora sawa age kuririka